re kope ka thuso re tsholetsa matho a rona dithabeng mo thuso ya rona e tswang teng. Thuso ya rona e tswa kae? Thuso ya rona e tswa ho wena Jehova ya yentseng mahodimo le lefatshe le lewatle le dintho tsotlhe tse re di bonang. Morena le modimo wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, re a o leboha modimo ya matla otlhe, o re file thata ya ho fihla ka hare ho kobamelo ya gago. Papa ya matla otlhe, re santsene re tlilo go theola ditaba tsa lehodimo, moya o halalelang a ebe ona o re rutang. Modimo ka lebitso le le matla la Moloki Jesu, re ema kgatlhanong le tsotlhe modimo tse ka re sitisang. Phidisa motho yo kwa teng modimo ya matla otlhe ho ya ka lentswe la gago. Re kopa tsena tsotlhe modimo, re tshepa lebitso le le matla la Mboloki le Mopholosi e le Jesu Kriste. Amen. Ke ya leboha phuteho ya modimo, ke ya le dumedisa batho bohle lebitso le le matla la Mboloki le Mopholosi e le Jesu Kriste. Amen. Leboha Sunday School. Ke a leboga bomme ba botlhe ba kopane. Ntumella kere motsotsong wa hanano re a re tsena lentswe le halalela la modimo. Re tlilo go bala testamenteng e ntšha makwalo a rona. Re bala dibuka ke tse pedi. Buka ya pele e re tlilong go e bala ke buka ya Matthew 24. Re tlilo go bala verse 4 go fihla mo go 6, re be re bala le verse 13. Matthew 24 re tlilo go bala verse 4, re emisa mo go 6, re be re bala le verse 13. Re be re bala lekwalo la bobedi la rona, Luka chapter 13, yona re tlilo go bala verse 22
re ema mo go 24. Luka chapter 13 re tlile go bala verse 22 re ema mo go 24. Ha o e batla batjha ba ka re fa sefela kgotsa chorus ha o ntse o e batla. Matthew chapter 24 verse 4 ha we bone e balega ka mokgwa. Jesu aba araba are itiseng gore go senne ope yo litimetsa gonne ba bantsi ba tlatla ka leina lame mongwe le mongwe a ipitse are ke nna Keresete me ba tla timetsa ba bantsi. Lo tla utlwa dintwa le medimo ya dintwa itiseng mme lo seke lwa tshoga gonne go tshwanetse go dirafala mme e tla bo isi e nne bokhutlo. Verse 13 e re mme yo itshokelang go ya bokhutlong ke ena yo tla phulisiwang. Lentswe la rona lentswe la bobedi. Luka chapter 13 verse 22 yona e balaga ka mokgwa. Jaanong a ralala metse le metsana a eta a ruta a eta kwa Jerusalema fo mongwe a moraya are morena ba batla phulisiwang a ga ba banene mme Jesu aba araba are lwela go tsena ka mojako o pitlaganyeng gonne ke lo raya ke re ba bantsi ba tla leka go tsena mme ba tla palelwa. Amen. Leo ke lentswe la modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa. Ha re etsa temana ya sefela ke kope mogolo mme Matlhongwane go lebogela mantswe ka thapelo.
ke re bentse re kopa ke yona bentse re kopa ka matlhale ka matsatsi Modimo wa ka re go kopa re go tshepile Modimo wa ka re go kopa ka tumelo ntate ke re motlhale ka wa gago ke Modimo wa ka e re tsenya mafoko mo mogaleng a re ga re tlhalosetsa ona Modimo wa ka tsotlhe e nne tse di tswang mo go wena Modimo wa ka mme dipounama tsa ge nne fela tseo tse di dirisiwang di nne thata wa ke fela Modimo ka tsotlhe ga go leboganteng ka Jesu Kriste Morena wa ke ya leboga phuthego ya Modimo temana di le pedi fela 200 re ya tlhalosong ya mantswe a rona lona ba ratang go phela motlhapeng wa Jesu Chaba sa Modimo Sizwe senkosi mantswe mo re badileng teng amazwi la babafunde khona re le ka hare go ditlhoriso singaphakathi kokuzwisa ubuhlungu tsa Morena Jesu kaYesu Kristu re le ka hare go leeto singaphakathi kohambo leo le re isang sefapanong elisinikisa esiphambaneni re kopana le mantswe sihlangana namazwi mo Morena Jesu lapho uYesu Kristu a nang le barutwa ba ha anabafundi go bakhe thabeng ya diolefa entabeni yase-Olefa lentswe le tlhalosa le re izwi lichaza ukuthi baruta ba Morena Jesu abafundi bakaYesu Kristu ba ya kwa wena kwa thoko baya kuye eceleni ba batla go itse bafuna ukwazi ka semone ya nae ba fa yona ba batla go itse bafuna ukwazi gore thuto ukuthi imfundiso ya ba fileng yona abaphile ya bophelo bo bo sa yempilo khuteng engapheli e raya gore isho ba ukuthini batla go itse sebaka bafuna ukwazi isizathu le nako nesikhathi e atlang lesi ka yona eza ngaso gore a tle ukuthi eze go tseya maphelo a rona thatha impilo zethu lentswe mo re balang teng izwe lapho abafunde khona ena o ba botsa wena ubatshela ka ukuthi tsa lefatshe ezomhlaba mo ba leng teng lapho a bakhona re mo le phelang teng naniphila go khona tlotla ba kuyoza abantu empa lentswe ke kepha le izwi lithi itiseng hlalani gore le itlhokomele ukuthi nizibhekile le seke la timedimo ningalahlile gobane batho bona ngoba abantu ba bona tlile go bazokuza itiseng hlalani o ne a bolela jalo wakhuluma kanje gobane o ne a ngoba itse bekazi jalo ka moprofeta wa Modimo o ne a itse Bekazi. jalo ka ana kgone go bona dilo ko ngoba pele bakhulele izinto phambili nna le wena ka jeno mina nawe le mo re namhlanje tshelang teng nala siphila re na le khona batho sinabantu ba e leng gore ba teng ukuthi ka gane bakhona go lefatshe le phakathi kwalo ba e leng mhlaba gore laba ikuthi ke dirikhuthi ukuthi mo mmusong wa Modimo embusweni wezulu ke dikebekwa ka gare go lentswe la Modimo phakathi lenkosi ba etsa dintho benza izinto tse kgatlhanong le lentswe la Modimo dintho ba le ka gare go dikereke phakathi kwezinkonzo ebile monna le wena ibhayibhili lami mina le ile nawe nna bala teng Sisafunda khona. re kopana le mantswe a re Kopana namazwi athi, itiseng athi masiqaphele. gonne ba bangata ngoba abaningi ba tla tla ba re bayoza bathi, bona ke bokeresete bathi bona amaKrestu. ba ipitsa ba re Bazibize bona bathi, ke bomesaya bona ba bomesaya. ipitsa ba re Bazibize bona bathi, ke bomophulusi bona bayasindisa. ba batla maphelo a rona Bafuna impilo lentswe zethu. le tlhalosa le Izwi lichaza ukuthi, morena Jesu re Yesu Kristu uthi, masiqaphele. itise Masiqaphele. nna le wena mina nawe mo re kerekang la sikhonza nna le khona. mina wena nawe mo re phelang La teng siphila khona. nna le wena Mina nawe. kae kapa kae Kuphi nakuphi. mo re tsamayang La teng sihamba khona. re ya re kopana
Siyasidibana. le di-story tse Nezinganekwane ngata ka re ho dikereke phakathi kwezinkonzo. gore ke ba batho Uthi naba ba abantu bangata banengi ba ba ileng ba etsa bake benza metlholo ya lefatshe izimanga e se le zomhlaba. metlholo Ungasi ya lehodimo Ungasi e le ezulu. metlholo Kuyizimanga ya lefatshe le zomhlaba. ba bang ba bona Abanye babo ba ile ba batla baye ho bafuna tlosa batho ukuvusa ka hare ho bafu phakathi ba bang ba bona Abanye ba babo ile ba jesa baye batho badlisa tse sa abantu. jeweng Okungadliwa. ba bang ba bona Abanye ba babo etsa benza le dintho nezinto tse tshosang mo ezimangalisayo lefatsheng la rona kulo mhlaba wethu. lentswe le a re laela Siyasitshela modimo o ile a bua uThixo ukhulumile pele dintho tseo phambi izinto di lezi ka etsahala Zingenzakala. a re itiseng qaphele le ihlokomele Zibheke. hlokomela Zigade. gore o seke Ukuthi wa wela mo molekong wangena gobane ba esonweni bangata ngoba bona abaningi ba bona ile go tla bazeza nna le wena re dipaki nanawe sibofakazi gananong re mo lenteng khona manje sikulo hambo e leng gore re ya re a sefapanong siya esiphambanweni empa letsatsi le letsatsi kepha ilanga nelanga di-abuse ke tsa ngata ka gare ho dikereke kunokuhlukumezwa ey'nkonzweni empa letsatsi le letsatsi kepha ilanga nelanga baruti ba jela batho ditšhelete abafundisi bayazidlela empa letsatsi le letsatsi kepha ilanga nelanga baprofiti ba ka koba go oketsega profiti bayana empa letsatsi le kepha letsatsi ilanga nelanga ke ba bakae batho bayingakhi ke abantu ba bakae batho bayingakhi abantu bao bona ba reng laba bona bathi ke bokeresete abakristu ebile nna le wena ibhayibhili mina ka nawe moo ba re timetsa ngendlela basikhipha re endleleni nna mo tlase siyahlala ga ngaphansi mabitso a bona Amagama abo. re lebala le lebitso Sikhohlwa negama. la morwa wa modimo ledodana re yenkosi nna sihlala re tshepile thembile medimo ya bona Labothixo babo. re nna Sihlala. re oshipa bona Silokhu sikhuleka re bona. nna Sihlala. re protecta bona Lokhu sibavikela. re palelwa ke go protecta Sivikele. lentswe la modimo Izwi lakaYehova. lentswe le re Izwi lithi. itiseng qaphela itiseng Masiqaphele. itiseng Qaphele. re tsamaya batho ba modimo hamba abantu re benkosi latlhetswa bake ke silahleka ba bakae ba nna le wena re ka ba gopolang mna nawe la ga re singabakhumbula ka seke ra ba bua ka mabitso ungeke ubize igama ba ba rileng rona re yaya lathi thina sithe re siyahamba ya pholosong siya ga ensindiseni ba e bua bobeteng bayikhuluma ba re re kangcono ya pholosong bathi siya ensindiseni ba re rona re pholositse Thina re sisindisile. pholositse Thina sisindisile. le ga re ka išwa Noma singafi. dilo go bona legodimo Siyalibona gobane izulu. kore leng teng Ngoba lapho sikhona. bophelo bo teng Impilo ikhona. kante batho ba kanti abantu laba ba oshipa batho Bakhuleka kante batho ba Kanti abantu ba ka laba mo tlase ga thuso tsa batho bangaphansi ha kokuphanga makgotla a magolo ba izizwe a ezinkulu tseya batho ba athatha a labantu ba isa ditshekelong abamikisa ebile ke emakhaya rona ba re lwanang futhi thina re ema siyaxabana mo pele siya re re phambili not ka wa papa hayi ngoloko not ka wa spiritual father re ba bakae singakhi gobane re lositse focus ngoba asisanayo ifowuni ya lentswe la modimo yezwi re lakayehova lositse silahlekelwe matshwao a ba ileng ba re fa ona basinikeza lentswe ke le le izwi leng lithi itiseng qaphela baprofete laba e baprofiti tlo nna ba bangata basaba banengi ka jeko ga o bulela radio nawuvula umsakazo o bulela le television uvulela ne-TV yakho ke boprofete abaprofiti ke kuphela boprofete baprofiti kuphela ke boprofete baprofiti ge re se profete ba re ke apostol bathi ke apostoli boapostol ke boapostol ke na le ba maloba a ke tswa tlhalogana angazi yazwisisa o molomong o claima gore omunye nomunye uthi ke yena uye moprofeta o umprofiti molomong o claima gore nomunye uthi ke yena son of man uye ba bangwe ba re ke rona omunye bokresente uthi yimi ba umkristu leka go tla bayeza ka dikgalte tse ngata ngamasiko amaningi mo gare ga rona ngaphakathi kwethu mo ba re itimetsang laba silahlekisa ba bangwe ba abanye itlhalositse bayazichaza gore ba ile ba ya le ko nageng tse kgakala baya nasemazweni ba ya ba ile go batla le maatla bayofuna amandla gore ba tla ba kgone baze go bakhona timetsa nna le wena kulahlekisa mina empa lentswe la modimo kepha izwi lathixo e santse ne e le lona lesaseyini le sele le jere ke batsadi ba rona abazali le sele le jere liphethe ke bonkgono wa rona abogogo e bethu nna ntse e le lona Lebe kuyini. gore le re o laeletse Lithi lisitshengise
sengisi- la re bona ba tla bathi bona bayeza ba ipuitsa ba re bazibiza ke bokeresete amakrestu empa ba tla timetsa ba bangata bolahlekisa abaningi lentswe la rona izwi lethu le ke batlang hore re ye kolona labo abafuna ukuthi siye re tle khona, re kgone hore sikhone re ukwazi etse motlhoditheko senza wa umfanekiso letsatsi la kasheno welanga namhlanje lentswe mo re balang gape izwe lasifunde khona buka ya luka incwadi kaluka re kopana le mantswe a re hlangana namazwi athi mo mosebetsing wa morena jesu emsebenzini kayehova ha a ntse a balla dinaga le dinagana ahamba izizwe a ruta lentswe la modimo afundisa izwi lakayehova go tla motho mo go yena uza umuntu ku le yena o botsisa naye uyabuza ka bophelo bo bo sa khuping ngempilo engapheli le yena o batla go itse naye ufuna ukwazi ke eng se se beste yini engcono se e le gore ke tshwanetse ke se etse efanele ukuthi ngenze gore le nna ke pholosi ukuthi nami ngisindisiwe wa bona ko mathomong ba ne ba bolela ka gore o itise ekuqaleni bathi masicaphele baprofiti ba katla na abaprofiti bayeza mona re kopana le mantswe nawa futhi amazwi mo jesu a ba arabang uyesu uyaphendula lwela go tsena lwela ukungena lwela go tsena lwela ukuthi ka ungene kgoro e patisaneng kulesango elincane karabo ya morena jesu lapho uyesu kristu mo ba baneng ba bake mmotsisa bambuzisa lwela go tsena lwela ukungena mo kgorong kulesango e patisaneng elincane nna le wena ka jeno mina nawe namhlanje ga re etsa motlhoditheko senza umfanekiso re re itise sicaphele o kgone go tsena sikhona ukuthi ka singene kgoro ya bophelo kulesango lempilo itise masicaphele o kgone go tsena sikhona ukungena ka kgoro ya bophelo kulesango lempilo morena jesu yesu kristu ga ba laelela lababatshela ba bantsi abaningi ba tla leka go tsena bazazama mme ukungena ga ba kitla ba kena ngeke bakhona ke ukungena batho ba bangata abantu ba abaningi ba ileng go bolela ba re bazakhuluma bathi re ile ra profeti siyasaprofita re ile ra nna bo apostoli siyasaba bompostoli re naye ile ra nna re bitswa ka mabitso a phagameng sabizwa ngamagama empa aphakamile ra rera le mmuso kepha wa gago sashumayela nombuso ena a araba ka gore waphendula wathi ga ke lo itse anginazi empa lona ba lo amogela lentswe mina la me enimukela izwi lami lwela go tsena lwela ukuthi ungene ka kgoro e patisaneng elesango elincane lwela go tsena sa ukuthi ungene na mo batho lapho abantu ba sitwang ke go ya teng bayahluleka ukuthi baye lwela go tsena bona fisa nje mo bophelong ukuthi empilweni gore o fumane ukuthi uthole bophelo bo sa feleng impilo lefatshe engapheli le a tlhame umhlaba uvulekile lebati la lenke le legolo isango lakhona le ja batho libiza abantu sebe se a re laola nasi isono naso mo re phelang teng lapho siphila khona re iketlile thulile nje go monate mnandi nje re bula menyako e a tlameng vula iminyango empa monyako o monnyane kepha lo mnyango re omncane palela ke go kena ka ona khona ukuthi siyongena lela go tsena sifisela ukuthi gore o siyongena kgone ukuthi go ukhona fumana bophelo ukuthola ke impilo ka mo re reng ngako sithi motlhodithero umfanekiso itise ithi qaphela o itlhokomele gore o kgone go tsena khona ukuthi mo uyofinyelela bophelong empilweni nna le wena mina nawe ga re seke ra itshola mo singazisoli nakong ya bofelo esikhathini sokugcina ra bua ra re sakhuluma re sathi ne re le mabantu a matle besingamabhantu re amahle opela ga monate dumisa re kamnandi tsamaile mo pampirsata sihambile ba amazwe tsamaya le bo bloemfontein hamba kubloemfontein empa re palelwa ke go kepha kena namhlanje lwela go kena asifinyelela mo bophelong empilweni o ka etsa tse ngata ungenza kube wa re nna ke mobantu wathi mina ngumubhantu yo neng sontaga le sonta sonke nesonto ke ipanagatsa ka runtlo ya modimo ngiyazibonakala endlini ke kayehova tshwere dibaebele phetha tsaka amabhayibhili ami empa kepha o sa lwele go tsena ungafiseli lwela go tsena lwela ukuthi ba bangwe ungene ba rona re kare abanye singathi ke sefile le mo dicommitting nasekumakhomiti sa kereke enkonzo morena ke a kokota mopulele mvulele empa a re ga ke o uthi itse angikwazi gobane ga wa lwela go kena awulelanga ukuthi re ntseng ungene kare o dikereke sikhona empa ezinkonzweni lentswe la modimo re palla ko le izwi ko le amogela sikhona ukuthi selimukele phetse nako ye telele uphile isikhathi o eside ntse o le mo lentsweng la uleke modimo usezwini la yehova empa le tleseno wa kepha kaseno namhlanje ga o itse gore kreste ke mang awazi ukuthi ukristu o ne o ubani. utlwa fela mafoko uzwa la mazwi a buiwa fela akhulunywa nje
nje khale o ntse o le mo kerekeng kade o usenkonzweni etsa tsotso wenza konke he ba re go a tliniwa kwa wena wa Nabathi mathomo kuyaklinwa he ba re go a phutiwa kwa wena wa Nabathi mathomo kuyaqeda uwokuqala. he ba re ke di-project kwa wena wa Nabathi mathomo ama-project ukhona. empa lentswe la modimo le Kepha kgakala le izwi leyehova wena likude lentswe le re nawe. tiise Lithi qaphela. lwela go tsena Lele ukuthi ungene mo bophelong ngaphakathi kwempilo jwale ka ga re ya sefapanong ngoba semnqamlezweni nna le wena re lokise mina nawe maikutlo a rona silungise okungaphakathi re ipotsa go le gontsi sizibuza mo kanene maphelong a kule rona mpilo yethu since ke tsena sunday noma school ngikusayinde school ka hlomamiswa ngabekwa ka izandla tsena mosaparong ngangena ga e ba topollo e phelang ya Ngaba kereke umuntu nna ke ile ka amogela morena jesu nangimukela uyehova jwale ka mopholosi wa bophelo ba me Njengomsindisi wempilo nna yami le wena re tlisitse nama fela letha inyama kgotsa re tletse go lwela noma bophelo sizoyilwela re lwele go tsena sifisa ukuthi mo singene o pitlaganeng lapho kuncane khona kgotsa re tletse gore nna le wena ngilethe ukuthi re bone ke metswalle ya rona ubone abantu gore rona re ba kereke ukuthi mina ngiyakhuleka kgatlhisa batho jabulisa umuntu gore wena o tsena ukuthi kereke ngena inkonzo empa lentswe la kepha modimo izwi layehova le le kgakala le kude wena nawe lela go tsena ukuthi nawe ga e le gore nayikuthi o ne o le kgakala le modimo okude o noyehova sa itse modimo ungamazi uthixo o ka phela dingwaga tse telele ungaphila go le ka gare go ntlo ya modimo esandleni kayehova empa o ya diheleng kepha uyeleka ka lebaka la gore ngoba o hana ka wena Yala o ngawe. hana go amoela awufuni lentswe la modimo izwi le lakayehova ga lete noma lithi lwela go tsena ukuthi ungene wena ga o batla go Wena kena ufuna le ukungena. ga lere noma lithi jesu ke mopholosi uyesu umsindisi. wena ga o nyaka go Wena utlwa awufuni ukwazi. empa ga lefatshe lona Kepha umhlaba. le go la lere lithi go na le bishopo o mongwe Nangu ba ko bishop. marabastata eMarabastata. kgotsa ko joubeke Lapha eGoli. o ya o šiana Uyagijima. ka lebaka la gore Sizathu. o rata o fake lefatshe Ufuna ukunikeza ga o batle go utlwa Awufuni uku- se lentswe la modimo Izwi lakayehova. le go botsang sona kutswelang. re ba ba kae ka jeno Singakhi namhlanje? ba re ileng ra ruta ke lefatshe Safundisa re ba ba umhlaba. kae ka jeno Singakhi namhlanje? ba re ileng ra itshola Yaba sile sa mo isola. di-decisioneng tse re ileng ra di etsa Esehambeni e le ka lebaka la ditakatso le dikeletso tsa Nathi lefatshe nangokufisa zomhlaba. ka jeno ga o tadima namhlanje bana nawubheka ba rona abantwana bethu ba ja ke lefatshe bathatha umhlaba. e le ka lebaka la gore Ngesizathu. ba tseya dithuto bathatha tsa imfundo lefatshe la rona Zomhlaba wethu. malapa a rona a khalaba Amakhaya ka achitheka. lebaka la eng Ngesizathu. the spirit of fornication Umoya. e teng ka gare go Okhona rona ngaphakathi. re ya ka gare go Siya ngaphakathi lefatshe komhlaba. re ya re ja ke ditakatso Siyafisela tsa lefatshe izinto zomhlaba. ka moo lefatshe Lapha le emhlabeni. re batlang ka teng Lifuna ga le ngakhona. setse lefatshe Na umhlaba. le re jele Sewusidlile. le feditse ka lona Qedile ngani. ga re na taba le Asala rona khathali go ngathi. sokola mang Hlupheka ubani. motho yo o kwa teng Umuntu ongaphakathi. e le moya Kuwumoya. o batlang Ofisayo. le pati le patisaneng Ofisa umnyango mo go lomncane. tsenang batho Lapho kuyongena. ba ba yang ko bophelong Abantu abaya empilweni. lefatshe lona le na le di-optione Umhlaba wona unesibopho. mo lebati la teng le bulegileng Umnyango khona uvulekile. gore ga o lekile ka mona Uzama la. le re ga o paletse ke so ka zamase ungalingana ngapho gobane ke mewa e mengata Nangu le mphefumulo. e re tseyang e re isa ka mo le ka mo Siyasihambisa ngapha nangapha. mo lefatsheng La emhlabeni. jale ka a nna le wena Njengoba mina re nawe le mo lenteng sila re tlamehile re ipotsa dipotso sibuza umbuzo gore ga re re ya ukuthi sefapanong re ngiyamnqamlezweni ya ka mokgwa o jwang ngiyangasiphi re ya re ntse re tswela ka gore dipele tsa lo rona ngifile ngaphakathi re ya re ntse re sa batle modimo lo ngamfuni re uye ya re ntse re sa batle go mo lo amogela ngafuni ukumuyela re batho ba jwang singabantu abanjani re ya rarelwa ka gare go diradio re ya rarelwa ka gare go dithelebišene kuma-TV. re ntse re re kreste ke morena uyesu umsini wena ga o batle go mo wena nje amogela awufuni ukumukela ga ke tse ke bua le mang baba kazi khuluma nobani Ha ke itse ke bua le mang. amen ga ke itse ke bua le mang baba kazi khuluma re nobani iphitlhela e le gore sisithola ukuthi lefatshe le re jele umhlaba sewuqedile ga ke ya ke ile go feleletsa mantswe nayoqedelela amazwi ka lebaka la gore isizathu sokuthi go na le mo re yang teng kunala kumele kibe khona mantswe a magolo ke ang amazwi amakhulu ba reng ba mosala morago bathi bayamlandela ba itele pele abazidele ba seke ba tshaba bangasabi gobane lefatshe lona ngoba umhlaba le etsa gore re inyatse le gore re tlhabeke kgale le gore se e leng sa sibe rona namahloni lokho re seke ra se tlhompha ngingakuhloniphi kereke tsa rona di ne di isa pholosong iy'nkonzo zisimikisa ka insindiso lebaka la gore re ne re le silent ngoba besihamba kancane ba ba botlhale ba re etelela pele hlakaniphile bayagijima ba tla ba re tseela tsone beze bayasithathela ba lokela vavavum
vavavumi ego he ba e lokela Labathela. ya re losisa focus Oh, sangabe sa- ya re isa timelong ke ka moo ke reng Ungangibaba athi a re yeng re ye back to basics asambeni re ha le mpotsa tshepo ya ka re tla re ke Jesu khokhele kuyehova re tla re boele mo modimong Buyele kuyehova. re re modimo sithi thixo re a inyatsa boleu ba rona Siyazisola a re thuse ke wena Sincede ke ka moo lefatshe le kulang Umhlaba ke ka moo malapa a rona tlhakatlhakane ke ka moo bana ba rona ba senang tsebe ke ka moo lefatshe le re jang ka teng ke ka moo le ka mo dikerekeng go a lwaniwa ebile go tswa le ditoko ka lebaka la gore re ile ra latlha tsela empa tsela ya nnete ke Jesu gore matle ba heso mantswe a magolo ke a reng itise o kgone go tsena khona ukungena ka kgoro ngesango ya legodimo yezulu ka Jesu ya tshwannang ke kgalaletso Yesu Kristu le ka bosa kgotlhenye Ungapheli. amen amen re leboga mantswe ka tsela ego akuba ngamazwi ngalendlela ke kopa ha o etsa temana e le nngwe ya sefela bawuhlabelela ivesi mogolo a le mongwe ya utlwileng lentswe bamshumayele oyedwa oze izwi a feletse ka thapelo aphelezela amazwi ngomkhuleko re morago ga o fumana molaetsa Jehova o re fathollang le gore gopotsa gore re loketse re lwele go tsena mo mmusong wa gago Jehova re tla go wena modimo sebaka ba bangwe ba rona go ka tswa re ne re itebetse ba bangwe ba rona modimo go ka tswa re ne re latlhetse sentle modimo ka ga tsa mmuso wa gago re Jehova re a o kopa ga re o laele modimo re kopa gore modimo ka molaetsa o fetsang morara ke motlhanka wa gago modimo a re bolele mantswe a reng ya e ba yona setlhare sa moya ya rona e ka kgona Jehova mantswe a boletseng modimo a kene ka gare le modimo tsa rona wena o ditse tsa rona tlhatlhobe ke ngwana seo motlhanka wa gago a re morena Jehova re a tseba modimo ga re lwale teng modimo tsotlhe di ka kgona modimo se ka re tsoma le ka re phelana Jehova re le setšhaba sa gago modimo re ntse re le ka gare go letshogo le modimo empa modimo re gopola mantswe a re ba itshepela Jehova ba makgatha le kantsho ba matha mme ga ba kgathale modimo ebile ba fumana matlhamathimo Jehova re tatile re mpokoga modimo ga re ka tlogela ke wena Jehova re tla rekela tsamao modimo re a go kopa ga rona ene theoga modimo re le rona ga matsatsi botlhe rona le ba malapa a rona modimo re kopa tsela tsotlhe ke go re tsetile le tsone le tsela Jesu Kriste mo lokile mo pholosa maphelo a rona ena le ngwaga mme re tsela ba tsela mo sa feleng amen ya morena a morena a go tshegofatse a go boloke a morena a go phatšimisetse sefatlhego sa gage a go itshwarele a morena a tsholetse sefatlhego sa gage a go ne kagiso go fitlhelela go tla ga morena Jesu ka Jesu ya tshwanang ke kgalaletso le ka bosakhutleng amen amen
phutego ya modimo ke a leboga e ka